uMaganga Thishela uthi njengoba ngangithembisile ukuthi kulonyaka ngizonenzela i-EP kanye ne-album mhla ka-15 July 2025 iyeza album ngiyethemba khona ozoyithokozela ingoma kulezi engizenzile kunengoma ezinye ezisele futhi eziningana kodwa ke sisobuye sibone kuzo ukuthi nizithola nini ngoLwesithathu ngize ne-front cover nesihloko se-album sengwaqagela ke kulezi ngoma ukuthi sithini njengoba niyibona-ke iy'ngoma ziwu-11 i-album ephelele yakhe uMaganga Thishela kunengoma athe ukusisusa amazwibela kuyo lapho ehamba khona noShenge wasehlalankosi hey sengiyayibona into esho isiqiniseko ethi mphumuzeni luve idubazana hayi ngiyadlala nkosi yami ya kuyofanele naye kuShenge naye ewenze wakho umsebenzi bafowethu kade ebasupport abantu kade ama-feature ewenza ebe mahle kakhulu enamamiliyoni odwa lawo ma-feature lapho angene khona uShenge wasehlalankosi right sizokhumbula ukuthi-ke uMaganga Thishela uke wakhipha EP kulonyaka 2 months ago angazi noma ngoMarch or April yayinengoma eziwu4 kulo EP leyo ingoma eyahamba phambili ile ethi nathandana kanjani yagcina ina 435,000 ama views lapha ku YouTube siphinde sikhumbuleke ukuthi-ke uMathishela kwi-album agcina ukuyikhipha last year ina 11 months ago yonke le misebenzi uyenza ina less than 12 months uMaganga unethalente lomuntu kunengoma kule album leyana ethi mbonise unina featuring Silungile uMaganga Thishela ina 2.8 amamiliyoni views leyo ngoma leyo enye ehamba phambili ethi Thungisani bangani featuring Shenge wasehlalankosi seniyabona ukuthi-ke usebenza kahle kangakanani-ke uMaganga Thishela usezophinda-ke usezokhipha omunye umsebenzi omusha angazi noma-ke isihloko soba yiyona ethi ayibe yodwa asazi ukuthi ukhuluma ngani-ke kulokho-ke uShenge wasehlalankosi abantu-ke belindele bazobheka bakholwe lensizwa elikhuphule kakhulu kwizinga layo kule minyaka yakamuva siyazi ukuthi-ke uthisha lapha iyafundisa kade wenza nje umsebenzi wokucula angazi noma uthetha serious noma bekungakaveleki nendlela okuyiyo kodwa kuyabonakala kulamalanga ukuthi uphusha kahle kakhulu kuyasijabulisa ukuthi-ke sikubone lokho sikufakazela inamandla-ke ekubhaleni iy'ngoma ngoba inizwa-ke nayithi kusenayingoma ey'sele lapha emshinini okusho ukuthi-ke isazodicide ikhethe-ke ukuthi yena isikhipha nini album iyeza ngeyi-15 July 2025 abantu bazobheka bekholwe lesale kahle